Presiden ka East Khasi Hills Local Taxi Welfare Association ubak Wandan Bok Jerwa ulapan benar baka association kelalet banyak kendo ya kadisi jong ka East Khasi Hills ke kong RM Kurba hakabayade bak odd bak even number barhage jingya kran nakaliang kadisi kelapan sngau bakan sakhot ya kajingya lang mentahi ke janmit ringkat bak keyboard district an perkat halor kene kajing dawa jong kinongnya kali kamai Ubak Wandan Bok ulong baka association kan up hadu dalam mi khubor naka office rekam jong ka DC bat lada kadai ka khubor ka basneo nakaliang ka isi kan shimsa ka takwe par ka senjam berkilarai bakin up hadu shibet menmeru lada kadai yaki bakin up ai skapai ma charma Gangdon sa update Sengam nakaliang jong iba Sedang maju ini percaya ke bagi lawan kedua berkaji siap office mah. Naik pada halal long Naik pada halal long Kiri berkau ramah. Saya ke bawa percaya. Rotkat koro nakaliang jungi hi keseng lawan menyikendo ya ka Deputy Commissioner ke East Khasi Hills District. Highway bar kene ke Jingja ke Masujas sendat mah jarang khat. Bro kata naduk sitrek bakal ayo tu ke order ka krem nolong no ka krem pentrekam ya katakan. Henry kensan minta ke step dah kalau penteri kami ni kan kena nak jingtip lut jong barok tem deh ta. Mereka penlengo ya pi wei pu wei prat khot jongi ba pin hab ya yang kumni krui dah ke ba ngikhan penbor nak liang jongi keseng. Ta ke dei ke ba ningkong ke ba ar ba kolong ke ke ba ngi minta nginyolong telilang ke wei ba ke jingi kran jongi minta ba ke DC kolong baik ba ailat ya ke DC ba ke nyong meeting minta sau beji. Ba ko ngi hapo ya ka nyol ni pra beji kan sai ka khubor ka ba la ka banlong ka ba snowsi la ne la banlong ka ba bha la da dai ka ba bha ya ka mai stok man sim na do la sai henry la da dai pa ka ba sneu ngin sai song isi kerki na kaliang ka jongi menta hiru ka janmet ba kumno ngin sim pat na ka wei ka senjam hawi dai ba ka ne ko orda mo biang ai ini telip ko we mo ba khadu ka de kum man suyo puram ya ka jingi kran nga super pat super kerja ai kali ban pelaj blok mak hamtam ai kali kit nongpang makin yo baniat bak nyai apa deru mangi hadu banami da kawai pat order nin nempat kerja pat manong ban nyalet nyol oh jangan kalti ai kali nin suyo bro sai ya kali kenang ban laj ban blok iki we nin apa ya kali ada dei kendai bejiro biun honbat ma ada dei kendai bejiro wonong Pelatan nanti kali nanti. Buat batang sisai. Buat batang sisai. Buat batang sisai kali. Buat batang sisai. Kali nanti balik. Buat batang sisai. Kali dah umnya kan blok ida dunia kali. Karena kita blok repek. Kan problem apa ruang sekolah mentar lai bece. Mentar baik. Baik kita minta ke clear am. Demi on pelaj ngin setel yang ni ada di Kristal. Kai ke reply dari DC. Kata saya ekor kau. Ni apa dia dong? Ni sudah kai hang ni. Kemudian siapa yang ada di sini? Long ke di sini ada kai ni kai si berkejubak makum kano. He, ni ladang iya pun dapat tersingin ya. Ni ladang iya pun dapat tersingin emang ni.